kan agak dinto saya dentek ke Khalil Yasin abdi agak dinto gun namung kenapa istilah nak kena jadi kan kemarin bian mo laga to mo ban ke Khalil Yasin wah salah orang yang ganteng suaranya nyaman pokon sampurna alim dua ki terlanceng ngomor tandi laki kada marin mencocok ke Khalil Yasin jadi pun marin ada ya Allah tandi lah bu lah tua ya sini kakak gula ni kemana pidato mengorokeng maburu hukum tak enak kena biar pidato pak matang tong neraka jahanam mulai kena tu mik mulai buk bu apa cowok nganyar depak lah yo pere ko coba gula bah ngocol hijivan milaya ke tuni kavera savera ku tak go pak keluar seiden teh ko jagge jagge rehte koi koi rehte ko सर से ही प्यार की बात ya apal cek gula pernah kena sarulkan tak kira para jajam ya tak kira para jajam cek gula boleh para jajam makanya cek pun kakak gula hanya istri yang saleha yang punya cinta sejati yang akan tetap setia dari hidup sampai mati bahkan sampai hidup lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا إليهن سبيلا الآية صدق الله العظيم. Ulama'una al-izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para guru paten kaula sareng guru ajunan saya kesempatan mangkin hadir ajunan Kiai Haji Hudaifi, ajunan Kiai Haji Juhaini, ajunan Kiai Haji Taufik, Kiai Haji Ismail, Kiai Haji Fauzan, tertak galib ajunan Kiai Mawardi selaku pengundang ben setuju para kiai, setuju para guru ampun hadir tur alingki nyuun saporah dan kula tak bisa nyebut tung situng karena terbatas pengauning badan kaula. Namun meskipun badan kaula tak nyebut secara rinci sedikit pun tak ngurangi takzim dan hormat setuju seampun Rabu. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Juga tak kalib seampun mulang kaula ajunan mulai kela iki kak dinto Kiai Sa'dud Darain, jajaran tokoh masyarakat, para sepuh pini sepuh, pemangku tisa panglekur beserta aparatur tisa baik di tingkat carik atau apel sehadir sahibud dakwah wa sahibul manzil iki kak dinto Bapak Zainab sekesempatan mungkin abada aki tasyakkuran walimatul arus antara adanya mana oh serajin nih kayaknya kunya mah hulu Muhammad Yasin oh keluarga mantannya Yasin kia
Jarang gula macam ya sini gula lurus ka foto gula. Antara Muhammad Yasin sareng Nurul Kamilah. Semoga sareng Allah sateja seeka niat, sateja seeka sareng Allah Subhanahu wa taala itekani kalaban kempang. Ben kaula anjunan kalaban barokah manten gak dinto pada teka hajat selake si kita keluarga manter tulia tabangki kalaban orang bini solihah. Si bini si kita keluarga manter tulia tabangki kalaban orang laki soleh. Mungkin tak gelum mangki ala kengkok tak apa-apa. Alhamdulillah kaula benajunan sareng Allah saat makin takdir alengki apangki apolong dalam keadaan sehat. Langkong-langkong apolong kaula anjunan saat makin ala kotoat manter tak karo apolong epang lekur tapi sampai ke akhirat kaula benajunan pakun apolong dalam keadaan kenging ridho Allah. Amin. Salawat ben salam ngereng atoraki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi. Kalaban salawat ben salam kak dinto kaula ben ajunan anyuon mantar kaula ben ajunan sehadir saat semangkin termasuk deka kelompok ben golongan se syafaat tibi Gusti Kanjeng Nabi yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah, tasyakuran makin nikah pernikahan antara Al-Ustaz Muhammad Yasin kalaban raja tercintai pun Ustazah Nurul Kamilah. Kadin tu ampun berlangsung perkawinan ampun kenging 2 tahun. 4 tahun. Makin eta syukurin apa-apa tasyakuran mantan gak dinto hadirin. Ken detek kiriman dulu. Oh bahaya numi dah iyo. Ni kalau ning terus aki mungkin aku li ni ka. Memang tak kira mereng aki pakun ning ale kasih aku li kapi ni. Ah ni ka. Apa? Mayu puk maki minta aja ni beri abiko. Pokok ngombian tinggal minta ke gula. Oh bini gula tak minta beri ampun nabi ko. Lagu napa boleh pas sampai minta dek tepak mu so namun sate mai kilo tahu cak gula ni kering turjan megi tur ketur tujan dadi talangkong kelompok hadra pemulai kada ni kasih tengah ni pemulai kada ni. India, ayo. La 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 la, la 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 la, yalla. Hah? Senyaman serang korang dulu. Ada lah, ya bah lagu saya bentar lalau kurang dina ni. Repot pun saya acara megenteng banyak ku artis ni. Terus identik aku terus. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Lakar salamatan mantan nikah. Neng kitab-kitab fikih. Mantan ibadaki acara nikah. Sesunat nikah ba'da dukhul. Salah stare na mantan laki apolong ben mantan bini. Mun kita apolong pah ibadaki selamatan nikahnya mana beni walimatul arus. Neng kitab-kitab fikih selamatan mantan nikah baru oleh kencaran kesunahan ada pesta perkawinan nikah mun mantan laki ben mantan bini lastare apolong. Jadi justru makin nikah saya nikah justru seoleh kencaran makin nikah. Tetapi mun oleh 4 tahun pah salamati
justru mantan nih kesecek penting ngedoa ben perlu enyo ona ki selamat mulai teti mantan pak tahun nikah mungkin pak hari cuma kita selamat ti apa kayu mungkin oleh pak hari mungkin oleh 2 hari mungkin oleh sebulan juga ya Allah pada ada mana? Iya makin setia mun korang nggak tinggal nyari kompor bu, napa antil ke depor? Mun tak keloncot ya. Abu dangki mungkin oleh 3 bulan, mungkin oleh 2 bulan nih kerja dengan Cang Imam Isarifin. Bila cinta lengket begini, batu bata terasa roti. Kok? Ancur pesena kocor. Hah? Jangan ucap telur tersinggung kok bu. Talangkong ini pemulai kada kan ini kan. Tatafib boleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Ternyata mantan nikah ada 2 fase, ada 2 zaman. Maka ada coba Allah ada dalam Al-Quran kan senikah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Wa min ayatihi setengah dari kekobasan Allah an khalaqo ngkui khalaqo saya ada ni kan deki sebudian ngkui ja'alah ben khalaqo ni ka pada agabai khalaqo agabai ja'alah ni ka agabai cuman mun khalaqo nikah murni kasokana Allah nikah kholakko nikah murni lakona Allah murni kasokana Allah nikah kholakko makanya saya berkaitan kalaban kasokana Allah dengan kuy kholakko watabayakhluku bani ja'ala yaj'alu. Coba perhatikan ayat lain masalah anak Allah juga ada bu kalaban menggunakan yakhluku. Coba perhatikan Allah ada bu nikah lillahi mulkus samawati wal ardi yakhluku ma yasha. Aku yakhluku baru yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur. Kok diawali yakhluku? Anak apa? Masalah anak ni kemurni kasokan Guste. Benih cangkul benempian anak ni kan. Benih. Makanya orang panglekur tero andi lake keluar tero bini omber. Tak bisa gula benempian. Beda orang ni kan anak lake compok ni kan di anak lake sampai 4 kali. Nomor 5 pakai kocak abik du kona. Kakek nak mentro andi anak bini ngicok ceka orang si andi anak bini. Alhamdulillah cekot cek compok hilang. Tepak gadik gula saya kecok. Lagi betulan gula anak ni kan bini. Gula abi ini 2015 anyuon ke Allah. Ya Allah ten gula nyuona anak laki anak pertama. Lahir bini. Lah kesukaan Allah. Ya Allah anak pertama gula ampun bini, kedua nyuona laki baru si nomor 2 anak gula nikah bini boleh. Pahacang orang pelaking tak usaha. Mari keng pakun. Bi orang gula boleh muntro laki tatpung ke di kanan turun ke kacer. Pakun bini tak bisa kesokan na Guste. Bi tatang ke gula apa sih tikal tat holil angu andi anak bini sampean potra nampian bini 2 kapi ni ka untong mak bisa jang gula anak ni kemun bini lekas oleh tetel mertung. Si nomor 2 anak ni kemun bini ni ka macelep karing tua lo pada ban anak laki mun bini pasti macelep. Oh alhamdulillah jang gula alhamdulillah. Tanya aki bi gula mi macelep mun bini. Ki gula ku mun alake kan kamar rampian ni gente titimpian ku tutedung kalang gerai kok. Ya benih karo macelep mah ku mikil.
Iya bu. Mon dua kan aku lebih nek kapi, mon pahala kia bareng deh. Tanah kiri ngalai ke dapur gula. Tak mun lah, kayak tidung kon bini, namun bini saya kata hidung ibi mantona. Iya gula sasabu ani luar. Tapi lo apa cak gula lambat mari macam lemat tua kia. Termasuk al jaza min jinsil amal. Boleh sedih kepada ben laku natibi. Ya nang makin macam lepas boleh di nak belabu de senda. Kula alhamdulillah tahadus bini magula bini keng sombong. Kula bini kula soro ka. Alhamdulillah cang soro kula. Tapi cak kula reng laki istiqomah. Ikatan suami takut istri di rumah. Soro beda kaca kecompok pahadekan dia masalah bini dua. Kula nyampung akan dia sekali. Bini kula giding. Pah ngocak sini kah? Terus lah bini boleh. Terus kula alhamdulillah. Tadi kula soro bini kula. Iya kan isoro bu. Iya solak aja kan isoro. Jadi ngocak lah cak terus aki berarti elang. Ya kula njak terus lah bini boleh. Terus empai lah ngebenpungkan aku. Ni bini namun pun kana pawe jopok ni kaita bu. San misan pada tak miloi ku. Pao. Sebel deh. Maaf poter sampe. Pote mobil aja ngajak pelopot. Jago benih keng ngerbuk berkat bu. Keng mun kula amit sehari kau cekan iku boleh 4 berkat oleh 2 itu karinya ku mandeman kau bini. Yang ku ini aneh. Gula man kaman mulai lah haram bagi sekalian teman mikir berkat gula. Mulai pertama kali ceramah sampai makin tak teman mikir berkat. Kan tuan rumah sih mikir berkat. Mun bangku apa sih mikir berkat tero baper ya. Gula tak ruwet palai beri galak tak beri dente. Iya. Tanuku. Ya palai dente tak ada ya. Dente boleh gula tak. Dente boleh tak ada nginep je mulai leku kok. Saya. Pon beli boleh. Manusia itu ada 2 fase. Makanya makin selamatin mantan si kedua. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Sebagian dari tanda kebesaraan Allah manusia nikah bi Allah paringin cucu nikah paring Allah. Cudu nikah benih Arab nyaring gelu. Hah? Nyata ke dia nyaring gelu. Oh ya wis. Teti cudu nikah salah kapiak cara pati bida nak ya. Pentong benih ngaku waria sekali ada tepak. Injak ke narikan dia ngeson nyaring deh. Iya mak dia tajak anu nak. Mika siapa sih mak serosak? Aba odik yang lo itu bu. Hari ya kan. Allahumma sholli ala Muhammad. Lecutu nih hadirin nyaring gelu. Kebala mun nyaring gelu kebala. Mun sedeng kebala apa kurang santa apa kurang kaja. Pakai aja enna juga mun kaja gelu kebala marah totoran. Jadi cucu ini termasuk paparing dari anjuran epon guste. Malah saat cucu ini kebenih cuma manusia.
Berde situng kitabnya mana kitab talqih. Dan kitab talqih ni disebut lagi bahwa fawakih. Setiap kak pungkaan, setiap buah-buahan ni kepada alake pada abini. Keng alake tibi, abini tibi. Gedeng ni ke alake, gedeng ni ke abini. Keng alake tibi, abini tibi. Keng berde hewan ni, kamu tak ipalake, tak abu. Berde. Salak ni nakin palake, mun tak nakin pabini, nakin palake. Mun tak palake tak abu. Kelengkeng ni kan nakin palake. Korma. Selain ini kecapun ulama, alake abini tapi alake tibi abini tibi. Khusus manusia ni kehadirin karena saking muljanah manusia ni kaipa lain. Napa tujuan na keluarga ni kareng lake mi pabiniin, orang bini mi palakeen. Allah dabu litaskunu ilaiha. Orang nikah bi Allah cucu makle oding nikah tenang karena orang nikah mun karocar pacaran tak kira tenang. Puntil punan tak bu ambu aweaan siang malam mun terak kaca mun celeng beseh mun melak padang imata keng mun medem beda iate. Tangke kan puntil punan bil zaman makin zaman la modern kak HP lah ngak nikah makin jen bahaya makin. Mun lambat ni kata pati bahaya makin pada HP buk tahun 2004 ro. Nggih. Lambat karo keng nelpon ka kopeng karo. Aja mun nelponan kena dentek kol 12 malam. Gratisan. Nggih. Kapan nelpon oleh setengah jam cenot baterai tak kuat. Terpaksa nelpon sambil ia cas. Ia cas sambil ia nelpon oleh sejam pak melembungi budi dai. Baterai na kembung lambat ni kemun pun tilpunan laki bini singandung habena engki kan ya Allah HP Nokia 6610 layar kuning roka SMS mun sampai banyak kelu sebagian teks hilang mun sampai ngirim gambar saya kirim karo gambar kembang aja mun kirim Sabtu sida Pak Senin. Nggih. Karo keng nelpon lambat karo ka kopeng sampai panas gratisan sampai subuh kapan subuh ya udah yuk sudah malam kita tidur ayo kamu yang matiin kamu ndek ya lambat dong kamu cek ngaleng ya sudah kita matikan sama-sama yuk kita matikan bareng-bareng tekan tombol merah 1 2 3 tuh kan tidak dimatiin HP ni ibriin lampu ibu diro lampu ketepan ro lebur mun nelpon kali ngaling ngak nang konang ro ya tale lancap saya HP na ada magi maling sing ngeco atako mun patah kaya tak nikin cecer magi orang aja mun pak wah penadung pentong ngemuseng ro lambe keng kus karo keng nelpon karo SMS-an hai kamu lagi apa dek ya roh oke kan makin ya Allah benih nelpon makin video call kak video call ni kak makin muak atau muak makin selake bede esor baju si bini bede panglekun ni kak bisa adep-adepan muak atau muak iya mun karo muak ni sepadeng mun lek re ketelak sekali iya mun karo lek re saya ketelak bahaya apa tak bahaya dan kemudian zaman ini kejan butuh hadirin ya Allah makanya sareng Allah litaskunu ilaiha reng lake ibri cuduan bini ibri cuduan lake litaskunu makle tenang enggak apa mantan si tenang nih kak enggak apa reng lake bini si tenang nih kak lake bini selok tu mana tokar tak ada cerita reng lake bini tak tokar hadirin ada cerita tanah tekku bimbian mun sampai epang lekun nih bah bedeng ngocak alhamdulillah kok bentang bini 3 tahun tak tukar sekali bini kerocar pak cabrak ya kak ini mah bedeng tak tukar lagi bini mun pas sampai beda mantan 1 tahun tak tukar 2 tahun tak tukar 3 tahun tak tukar 4 tahun tak tukar haram keng bui kapi lagi bini ini mah bedeng tak tukar jago tuh keng kelas gula ben sampian kiai ben ulama atokar Habib ben Sarifah atokar
Ini magi atokar ka, atokar buk, keng kiai kesemun atokar iluar pamari kalum Roma, percis leng panglekur ya. Mun atokar ilum Roma pah cereng katanian. Pah nyenceng samper telak. Kadung atokar ya terus pah ingat radio rosak lambeng roka. Kuliki nyapo lambek radio mun kadung rosak. Radio ini mun kadung oleh rosak pate elok mate. Pakeni sajen kaje. Cebi lagi na cek kaje le iki dingreng mada. Torat. Mana kadung oleh rosak de iya. Tidak ada keluarga yang sempurna itu tidak ada. Ada ring lagi bini salah atokar nih kata ada. Anak apa mak kutu atokar? Selake pasti salah si bini pasti salah. Salah pada salah. Lakar cepon Nabi Muhammad, kullu bani Adam khata'un. Setiap manusia pasti salah. Setiap manusia pasti kelero. Maka namun bini na sampian ampo salah, papunga ampian. Alhamdulillah berarti tang bini manusia. Dia. Baca manusia pasti salah hadirin. Salah ni ka normal, kelero ni ka wajar. Mun pas sampean alaki buk 1 tahun tak salah, 2 tahun tak salah, 3 tahun tak salah, duko nakit kok tepak apsa kabin buk. Ini mah bedreng tak salah. Mayu. Ada manusia ni ka salah kam? Salah kapi sepenting kula ban ajunan kau tucung lega endede. Kau tucung sabaran. Ni kata puna keluarga ni ka. Makanya ketika Allah dabu fa in karihtumuhunna mun reng lake nemu kata cocokan dari bini nah. Sebini nemu kata cocokan dari lake nah. Cek pun Ibnu Abbas fasbiru tampana karo situng pasabar ada tampun ring lagi bini ni kecuali sabar ni kehadirin cung sabaran pulang tak cocok bini apa telak abini boleh yang ku cocok kapan bini boleh tak cocok telak boleh abini boleh yang ku cocok kapan bini boleh pakemut sapang lekur kebin kapi tak kira cocok ada ring cocok sebeda king cocok kaki jelas. Ada si sempurna manusia ini, ada si sempurna. Kebahagiaan dalam berkeluarga itu bukan karena kita memiliki pasangan yang sempurna, tetapi kebahagiaan akan dirasakan oleh orang-orang yang mau menerima kekurangan pasangannya. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Ada si sempurna manusia ini, sepenting menatokar karena nikah ibu keluarga cek le kebele, cek pah TikTok, makli orang tak tahu, cak tukar ben laki apa wanita mana? Pasti tak tahan apabila suami tujan ngakak. Kalau kau ngatokar boleh, TikTok boleh. Tak pernah kau tersenyum bila di mataku kau anggap aku patung. Kalau kau ngatokar boleh, bu bahalai kematuraan. Taris na bula detika pada na merkem tanah. Saya nggak kemeh. Butuh betabun jaga. Jadi mun beda tokar dalam keluarga atau dia cek sakasa ampet tu dicung sabaran. Makanya kulit sering beda pak setiap acara mantan cimat taring laki bini ni kacau matelo huruf impian mun noleta atokar ben laki bini telok huruf cimat ni kebimpian sabe ibeng labeng nyari kertas kosong sabe ibeng labeng tulis telok huruf ni kah ajim ekap ajim ceperipat ha ja ka ja nih karo cimat karo ja ka ja nih kan ada boleh. Arab pecek ni kuding tibi ngobu. Mending tibi apa na boleh karo tengku make per kemarap. Acam.
Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Makle tenang, pani beri pasangan tenang napa tak tenang? Ada teman curhat ketika andi masalah makin bede se acara tak akasera, bede se ngomanaki, bede se abeungaki. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ah, ini fase pertama. Orang mun anyar apolong laki bini, se paling rajin ni keperasaan lebur, perasaan cinta nah. Mun lalaju rahmah, awalnya mawaddah, akhiruhu rahmah. Orang akabini kemun ki da adem secek rajin perasaan lebur. Keng mun lalaju se raja beni lebur, tapi ni serah. Mun mantan anyar, bu lebur jua secek raja nah. Nggih. Apa-apa mantan anjani ke perasaan cinta seraja. Cek pun ulama katsiran ma tata'allaqul mawaddatu bil askal. Perasaan cinta ni kadeteng gara-gara potongan beten. Ada apa mak lebur? Polan pote. Ada apa mak lebur? Polan genteng. Ada apa mak lebur? Polan glowing. Nih kaki anyar. Mun la oleh 2 tahun hilang si glowing. Apa nak boleh lah mari andi anak motoron mesin. Cuman mantan laju ni ke meskipun perasaan cinta saja sakoni bi Allah ikan te perasaan ni secek rajana. Mangkana balake ben babi ni si umur 90 pakunta atelak. Aju beni keng lebur keng niser. Apa saya ke lebur na? Lambe tenyeng mangken kero. Nggih. Ada. Ya balake lah tandi parlo ke babi ni. Mangkana balake tidungi langker babi ni tidungi depor. Bi kompoy tanya aki, mi apa tal mun tedung ba mi pahalain ba? Porala. Makela apolong ada remak. Ya. Jela apolong ba de kimun apolong ku tak la ama de remak tibi. Lo bisa na. Orang je mun la tua karo kare teket-teke. Keteket dalobi. Kenapa balake ben babi ni minta telak? Padahal lah tandi parlo. Perasaan lebur lah tak ada je lah oba. Nggih. Lamba alos ning. Ki akabinda adeng los ning salah alos kuning. Mangken ning los salah tak kuning celeng polos. Lamba anyar akabin lecen lalak ning ke ngelosot ke bebe dia. Mangken lalak ning ke bening ngelosot cek beluruan kapi dinang re. Tak kepek make lalang. Mon lambak ki ngoden ale lecen apa boleh pangakui skincare MS Glow jero. Allah kan 2 juta selake ngupload status istri glowing suami kering. Keng lecen ka. Mun temen si 2 juta ni beni karo terak pote lecen. Makanya bini kula tak meliaki bi kula. Polan lecen. Takok kula pan nyium te belecar. Lambak ki abolong dah ada gratin, koning, alos, suara na tenyeng. Mangkin lah umur belum polo ada suara na langer-nger. Beten na kero, kiki na kari 2. Itu nga kari situng. Balakeng bah ngoca, wajahmu dulu berseri-seri, senyummu dulu manis sekali, tetapi kini kerok kakapi. Bahkan gigimu tinggal sebiji. Apa mata adalah balak kebun babi ni lebur adalah tade keng ni sarasajan santa. Mak bisa jenis sarasajan tua. La tahsulur rahma illa ba'da tawallud. Karena perasaan niser sesampurna ni kemun laki bini mari andi anak. Mun kita andi anak aja lo pati niser. Karo keng lebur, makanya sebanyak terjadi perceraian ketika tak andi anak. Mula andi anak ni kan ten, makanya bi orang kone tu aki tertulis andi anak cong mak leseken. Orang je mun andi anak na insya Allah titik tali na laki bini. Mantan bini mun kita andi anak atau kartidik sekejap ngangko sekejap mulai nakin koni keng mun la andi anak make atau karade rumah tak mulai nyelket ibu din jeding bah ngupload status aku bertahan demi anak-anak bukan demi enak-enak. Jadi fase pertama fase mawaddah, nomor 2 fase rahmah.
Mantan ni kemudian anyar lebur secek raja nah. Keng mun leteti mantan laju ngak gula ben sampian deh. Beni abahas lebur cek bau nalala. Data abudda. Apa na boleh mur ngak mangken bahkan telu hari tak mandi. Grupan sebe tabun deh ya Allah. Abu Bekoh. Ka pasar ratin, ka uleman ratin, ka mantan ratin nang ben lain kena asli tin datin. Beda. Iya di entar kapi orang ada. Paramila kak dinto karena makin ampun separuh perjalanan mantan si kedua Ustadz Muhammad Yasin kalau ben raji tercinta na epon Nurul Kamilah toretu aki manter si kedua nih kata karo titi cucu itunya manter pakuna titi cucu sampai ke akhirat manter pakun titi laki bini sampai ke surga mangka namun atu aki mantan cek karo tu aki itunya kan beda biasa nah ngalak pasir ia tengah itu puaki kong lekongah manter tak karuni serki tenyengah manter pegunani ser sampai pongkil pongah kan itu ya cek karo tu aki sampai kelpong mun karuni ser sampai kelpong mun kapan kelpong atelak saya ngasa ke pongkil pong aja siapa tua aki mantan si kedua manter lo asak pesa sampai akhir makanya saya ngak cek atelak kecuali atelak pateh cek atelak kecuali atelak ben mah Ser seatelak kalaban mate maka kemudian eswarga bekal apolong pole. Makanya cepon kakak gula hanya istri yang saleha yang punya cinta sejati yang akan tetap setia dari hidup sampai mati bahkan sampai hidup lagi mana lagu eko Pak Edina deh lekar saya identik beni hadis sedang duduk dia saya kakak gula ni kemana pidato mengkoreng maburu hukum tak enak rena biar apa pidato pak matang tong neraka jahanam mulai kena tu mik mulai buk bo apa cowok nganyar depak lah yo bere kok coba aku lepas ngocol hijivan milaya ketune kavera savera ku tak pak keluar seidente kok jagge jagge rehete koi koi rehete ko sarse he pyari ki baate ya apal cek gula pernah kena sarulkan tak kira para jajam ya tak kira para jajam cek gula bailok para jajam Muntak mulai kekil pada nak bayu congocor ya kurang seperempat mobil pote kak haram berkat segelak jika yang kibaling leng dah ibu ni kalakan lek kau bilang jenak haram ni bawa mobil kini ke bawa terembar boleh deki mobil tak pakun situng berkat kok haram tak halal kok muni kalakal hu tepak kering apa dinak dia berkat situ ke kibaling leng dukale kak maknanya kui beri dua lalalauku yang di akal lebat dim masa poter ya entan kada jene ka babo ter di budin langker de ya boleh ki uro menter tu melibat boleh mencentos di kok marin
Jo. Paling terkait sih berkat minta tolong dia. Yentare. Harra. Apa terapole ke boleh gitu. Apa? Maki berkat situng teti belu deh lebat, boleh ada lebat. Kan? Itu kaki ibu segini berkat lebat di nak dia. Harap sampai lebat pole kemarin centos biko agak. Ikon itu kali lebat di nak ibu. Onjak micet pentrekon. Boleh ke berat lebat pole berkat po. Pokok untuk orang yang sampai plastik ke pakun merah ada berarti yang berkat segala. Nanya ku tak kini ngebelet ngarah ya Allah. Kayak makin penceramai gedeng di nak deh. Ngarang kok pulan genteng yang ku bukan ngarah. Apa cak ngocoy kabin biko kemarin lagi. Lah, mana aja lah. Tadi dua. Sa sikit burin jami venter sampean. Allah. Jila bak campur munda jila itu moya. Ya samar munda ya. Ajo bani tandi kapi mobil banyak disebut. Jadi selainnya ku tadi berkat kiai deh pakai. Tamboy. Bon. Hadirin. Jadi fase pernikahan itu ada dua, fase mawaddah, fase warahmah. Makanya ketika makin islamatin, ketika makin fasenya sudah fase rahmah, toritu aki mantan si kedua, mantir sareng Allah paringi perasaan ni serse sampurna. Amin. Mantir si kedua ni kesareng Allah tak esa pesa kecuali epesa kalaban mate. Amin. Mantir pakun teti laki bini sampai sete. Amin. Karena orang mun laki bini sampai sete pakun teti laki bini budian akhirat swarga. Nikah apolong boleh pakun teti laki bini. King mun itunya pah atelak pah mate. Maka ya akhirat budian beni laki bini karena pun atelak ka ada itunya. Maka namun bisa mate nikah sampai atelak. Umpama mate salah situng, agapin sampean mate salah situng hadirin. Seodi alake boleh tak apa-apa bu, tak apa-apa. Gula ni kemesen ke bini gula, le umur lo itu mu. Toko engkok mati ke ada gula ku kaki, alake boleh. Soro bi gula, hah? Terkadang kan orang ampo bah tanda kan, maksud ampo tak bagi lah cak alake boleh, apa yang laku? Mun si bini sete, abini pun tapi tak kin soro mun dia. Ini pasti bini mati, tak bini boleh. Jadi si bini dia jak biasa ini. Tak geng bolan tu pak kasih takwa dia. Takut kasih tua. Apa tangki? Abini boleh hadirin tak napa. Mpian tak kena sampian sete. Alaki boleh tak napa bu. Pahatanya mpian. Mun pahala ke boleh kula ku eswarga pah dua lagi nak ya. Punten lagi napa kun situng. Tapi kan lagi boleh apa sa? Napa boleh karo laki dua kali mpian. Maki alaki 10 kali lo kira repot. Mate lagi nah alaki boleh, mate boleh, alaki boleh, mate boleh, alaki. Mi mate tok ibu derem lagi nak kaki. Untung tak bini dina kok. Jangan mati gerah. Membian pahala sampai belum kalih. Derem mabudian ya akhirat. Saya laki sa pulong ben sampian. Al Imam As-Sawi adabu ahsanuhum khuluqa. Laki si paling bagus akhlak ke sa pulong ben sampian budian. Maka nabi cek tergubater. Saya laki si paling bagus akhlak kah mandalla ala khair. Laki si paling banyak ngajak kebagusan, ngajak abaja, ngajak ibadah. Nikah laki budian sebekal ngibah, sebekal apolong ben sampian iswarga. Jelas. Hadirin, keng orang bini mati lagi nanti kebeda dua macam muni bengkalan. Beda selaki kapan mati pasti bini acureng. Kakek sudah yuk. Apa pah Indre tanyan pah gulupuk Alexer Aliyar Aurjit meledak bumah dia. Bi kule era torai.
Mun ketika ring laki mati pas bini ateng plunteng nyepit kalampi akun dan obu nyonok kelembruma tege tak ningkala pah alik ser alir car kacaran haram tak abid saya laki ya boleh juga. Kita oleh status hari lah ngupload status kipas-kipas mencari angin, duduk di kursi lampunya terang, cepat-cepat siapa yang kepingin, mumpung aku janda pirang kok. Pak beri caption lagu, hai serba salah jikalau menjadi janda, kemanapun saja orang curiga, nasib nasib. Siampo tak gelem alake boleh, siampo tak gelem alake boleh. Ketika saya laki mati nangis, tapi kalau nangis bengrembeng kasah. Kas setor kadang magibit yang laki epen tegen pak kalian po tak ande. Njok lek kok keng tak deti kok yang kakak tua nampo senik. Ki pamati na lagi njo nangis balok nangis sejak laki mati keng lo abuk kelupuk karo tak nyangka le. Tak nyangka. Jadi ada akan apa kangku. Sakit apa bu? Miro moro yang bertamati kakak sakit apa? Lo sakit le. Tak sakit cek malam aja ki odil. Saya mati ki laku. Lah, mun saya mati ki laku kan malam ki odil ya. La haula wala quwata illa billah. Wala torot ka. Sekak dito kok la mulia boy. Tak kuat tidak tu dina deh kok. Lanjut. Terus. Yes. Tak langkong gak gula kuk mengonceng gula boleh ada cek berkintar di nak grupan di nak grupan itu patut bahaya kapi dia apa janda kapi benih pakor janda kan kok jayu janda ya janda si moro-moro segemik ru maka janda moro-moro sebitek tak langkong tak lar kali raka puskesmas kok. Akhirnya aku kayak cetak lemah lemin ceret. Tak oleh pengajian. Sorry ya. Ingun pada sama kau ayo lah. Le selekor mah ayo. Ayo toles 0823. Kayak tabu. Terus hubung dengan kulen apa kayak tabu ngembian je bu? Hah? Oh saya gila. Saya nyuruh gila siapa? Entah pak kiai bulan locoy kok. Foto pak garing apa di nak dia? Rekan yang kepunyel kok dia. Kiai bulan locoy kok. Allah, sakitnya tuh di sini. Nah, bergelak ru macam rebel, yang kuat derap gelak je. Ada pemulai kadak dia kak ada. Mulai di. India itu. Minta album Indiana. Mulai plus disrua. Cak nguncang penceramah. Beci aku.
Pon, beli na boleh seborang, maki sampai kerja. Saya pada pak ni kan manter beda manfaat. Kula beni antara kerja, keng muntai kerja impian ngantuk. Wah kula pilot. Jadi kula abi datu lengan ni kaman-kaman kak, sabor. Beni keng cuma 2 pengajian, beni keng muntak sampai kerja impian elang. Kula pak rumah teng seneka. Makanya kula man kaman ya kerja, ya nyanyi. Dan kula yakin tak setuju saya seneng cara mana Hulil Yasin, banyak selok seneng. Ya kesukaan, saya seneng kesukaan ngunceng ya tuh, dia ngunceng. Selok seneng ya. Ya mas, tak yonceng kula. Ku tak nis, serem tak yonceng. Allahumma sholli ala Muhammad. Wis dapat bektan ambu pun. Ngunceng tibi jangan raak gila rumah. Wahai peto kasetia. Yang ku tak mulai ki laku di semakan. Ainder pu. Bak de mau dipeki puru ngesee motor. Di motor ngaleka kantor. Mari di kantor mari ki ngalia ka parakeun. Isu menepkan beda peragaan buk. Peragaan lauk, peragaan deja. Kulit tempo na pengajian tak langkong ki kulit ki ngaliat peragaan. Pahit tanya ki, peragaan lauk, peragaan deja ke? Jawab bi kulit ya pacang olo na deki. Pon, wa min ayatihi, bilina boleh. Wa min ayatihi an khalaqalakum. Wa min ayatihi sebagian dari kekobasan Allah. An khalaqah. Aku ya khalaqah cuduh ni kapaparing dari ajunan epon Guste. Cuduh ni ka benih pelek na kula ban sampean. Benih pelian cuduh ni kapaparing hadir. Makanya aku ya khalaqah. Maka banyak kan orang tro, seretin, serenjeng, sepote, sesoki, olena, salah cuba, celeng, pada melarat. Ma tak pada karena cuduh ni ke benih pelian cudu nikah paparing dari Allah. Ben saya paring ke Allah pasti lebih bagus. Makanya kula ben ajunan di dalam paparing nikah kau tu terima kala ben suk. Baru sebudian wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Le neng mawaddah wa rahmah ngakui ja'ala. Mawaddah ni ka lebur, rahmah ni ka nisr. Neng lebur ben nisr Allah ngakui ja'ala. Kalau ja'ala ini bukan mutlak dari pemberian Allah. Maksudnya beda usaha na manusia ka ada. Dek remah mun tropak guna ke lebu ribik selake ya abeda ya atenten mun yeting selake senik ka mun tedu ngaro mbian aminyaan de iya. Nyak nyong Allah cek tergadang bulan sakit tabuk pahnya agas ebda aki. Ada selake kapan nyium arnya de iya sama ndem selake namanya ngan temannya hanya agas ya kebedak ke yu leso dina reko mungkin ngeban selake cek pah bedaknya agas makanya sakit apa entah lepil bayar apa pahnya agas selalunya agas paniraga pak leso beda sampai udah iya. Tetimun masalah cudu ni kapaparing. King mun teti keluarga se perasaan cinta nata tak berlober. Perasaan ni saras jan santa itu ja'alah butuh usaha manusia. Dari macam ulama mak lesi bini pakun lebur kasih lake mun sampian keluar mun pleman kasih bek ngibaki kan. Bek ngibaki. Si bini tak usah minta. Rong-rong bisa man pah ngibaki bakso. Lah orang adik beri ni kehadirin. Orang adik beri ini kebekal nambah perasaan seneng, perasaan cinta, perasaan lebur. Titimpian ini kemuntro si bini pakun lebur. Ngiba aki emas, ngiba aki gelem, anteng. Reng bini je karo genji ya kak. Reng bini empian atau kar bendeng bini. Mun elaben salah empian tak kira menang. Si bini ini mun kedung kikir tak kira mari mun karo telur jam. Cek selakek ngucap telur kecap si bini telur jus tak ambu sekali. Cek selakek kerawatannya rokok, di malek rokok tak masih dinak dia kelap. Laki bi kakek yang le. Saya nyampit tak anyab.
Jak kakek kak. Cak dengan rokok pahitannya ki koreng bini keng tak melak bikin mata aja kok mun ngencam ku teman ngenceman rokok cek goreng cem koreng keren nabi tak nabi otak kaki jadi ku kelakuan kita amat di marah kurang di bagu di masih ke anaan cek ke rokok panakin kok tak sedikit tak lebih noreng laki urang mikir colong to kota ngokos kaki rokok surya jika 12 sebun ke cukup bini karo colong kaki budon kaki terus sekali kak patai kena tek koreng bini dapur jika berak ke temur ke laut berkejemut pelanceng depak ku sumenep ring laki batak mikir saya rokok elang patu kita nanggen kok pasar kita kira apa larang kapi satu tak oleh apa setia makan ero maju kau tak ada pada anak kaki meni pedang tak ngakan situ meni cakalan tak anda situ meni telur tak ekakan kakek tak alaku kok lagi jadi otangan cek abu cek lekar watanya rokok Allah cak kok pak saya kok cak sampian dia maka mun ring bini ni ke macam kikir mun macam akan empian cek lajeni mun ekan dei sajen sarah empian ngalak sepeda apa kocak ambu mayu ketuku namas ku tak asalenan ya ku tak apa ngalak udah iya. Haremon lebih bila tebel maka selakek ngocak senyampit tak kira kebir ya. Lepas tu dia melek. Kiba sepeda ampian kiba ke Mekasan kota. Ah ada pak katuku namas. Sebini toron tanya aki. Ria tuku namas le. Iya kak. Oh iya mayu mulai. Saya ngecek melemas apa? Cek kalau ngecek entar katuku namas. Otiaki kak mun tak 3 bulan tak beri ampian. Aro lang ngamuk. Senyor wali pensap. Yo. Mi la kare mate mas Pak Kodung. Tak ingat tangcan kancari biasa aja kali itu ya kak. Tak ruwet dadai kocan jeleng rame kocan jeleng tak tahu saya kombe kan 3 tahun deh mun kotor benih kombe selte yang koi iki ba audu itu pani aing pah becah kir pengkir au ba enjak balik jeleng po pokok mun tangkan cari dai aduh mun rojok micis mun di atas jeleng ke bawah jeleng ke dalam jeleng Stella mauning yang kulaki na bu oning kok ya oh kakek yu mauning sambian kok teken yang kulaki na bu oning dari mangkok pe kebela mauning pentong benaing dia sekali saya lagi umur ning 30 le mapalay kebela mauning kok ya mulai mayu moncang TV Napa? Cek tu lah cakap malah kelem dia ni. Mak le tak yung cengki ya kok. Lagare torak nanti nak bilang berkat situ ngi bukan 3 kali kala. Pon. Jadi ngaki marah. Pon bila boleh tadi mun masalah jodoh ni kasih masang Guste. Keng untuk mawaddah warahmah ini tergantung usaha na manusia makin islamatin sareng Pak Zainab dalam rangka untuk anyuon ke Allah perasaan mawaddah lebur mantan sekadua ni serah mantan sekadua manter bi Allah ipalang gengah benih cuma itunya sampai ke akhirat manter pakuna teti cudu saya tak asape saya boleh amin Allahumma demikian segala info saya bersama seluruh kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Jangan kemana-mana karena saya juga tidak akan kemana-mana. Kita lanjut setelah pesan-pesan berikut ini.
Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila di Panglekur ada janda pirang, saya mau menikah lagi. Buah nanas, buah semangka, buah salak, buah rambutan, itulah nama buah-buahan. Akhiran, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.